Derek Kwabena Bonny, popularly known as DKB, na watching mu ne ho nsɛmsɛm wɔ ne ekuapim polo ho nsɛmsɛm a epiepie ba ye na kyerɛ sɛ amanfoɔ ebi mu aka wɔn adwene akyerɛ ne fa ebi mu sɛ he is heartless for doing what he did to ekuapim polo na ɛno na nam so ɛma ɛnɛ so wasan so de aba abɛto ne social media over a journalist a watan n'ani for the past 9 years, for good 9 years. A journalist no a tiny nipa na just say yeah uche mu na say DKB no wo ne comedies a wo ye no e man crofo srema omukuma eto mu na say eto mu ye mu na say omu depression bi omu ombia no omu film no wono ne kuma no ne comedy no entimi enko ne sa na say den eno e ya sem bi say bi mu e bi sa e hwe say let us say ne kuma e ye den ne kuma enyo se ne awotimi ye comic e man crofo sre no na nienti a omo ka ne saa ene se DKB di ababeto ne Instagram ne ne Twitter se abayo bi tanani for 9 years na abaya no de awoye no wanhwe ne yi a de ode beye no wonpe ni nyina ne se se ebeye amfie enkroni na abayo nem se wo pe DKB or feeling and consent woman scholarship of love. I was saying a person or penal and a DKB ampene say one who should no DKB no one farm my phone or pema or wasika one or more science one or fair ye can't or fanny shaper. Who share a year friend is saying a crapin polo or yana down for keke cry send a buyer and a whole fatty and any shape papi edit here. I wono wo fa madam for na say wo date you oba both ne na fufuo mu ni dating ni mu nyina no wo pe ma o ho ofe no mu sika wo fa ma afun enu nti no abaye wo hu ni se ne ho nya fe nti na nya de obetimi ne na aiden atena na we na abaye de nam sa asem yi so nti wakutam wo na koma mu se wo DKB me ma ho nto wo media industry mu da de bia metete wo sa na eye enre ya na DKB dia ba beto ni social ni social media wo Facebook ni eyi nyina say enodeba ebeto was somebody save this for me. Very soon I will tell one media lady who has been insulting discrediting and humiliating me for almost 9 years now. When you are crushing on a guy, but you know he will reject you for being ugly, you hate him for no reason. If she was the last woman on earth, I will masturbate to death because she looks disgusting. And the bema wodo okra na da sen na wa finimu ni pemu aka cha o se me fa wonya hwe na wonu hu se we are ugly, the ugliest lady ever seen in his life na wo ba be ka ten se wo pe no na te se ka wonko na we oba e wo wiase a anka ne obe twetwe ne be ma ya akopem se obewu efi ate asefo asase no du heaven wa oni nyankopon akwa sa asem no eho asem ne enti a wotwetwe ne be ma ato so odi wuye enti abayo anu onjai na brabo emma no na senior kan no se yen save na wode abayo anu ni picture eni ni din baba beto edwa na emomu abayo anu ni suban ni na ho optan no ene okabo mu a ene ne pot belly esi na ni merade yewu o yen what pot belly ehu amane ene ne pot belly esi na ni mu nyina eye pe. Yes, say abayo ni dey not enye enti no na DKB asema wo ka kire eye journalist kro no say won hwe ne hu su yie na wan take time a de obeye no wono de onche na de asema akwa koma post for say ye nche wontum obehu ansa ne wachew
kwa pimpolo kra wo ne betwa kiss e wo Valentine Day too social media kra wo kaka na asem a wo yes one year na ne kra na ne dia ba mu ne nko ano ko report ne ko isa achi na to that time one spare ne kra nti na journalist kra wo yes ano jai bo mode ande jai DK bi abra bo ma no na ne ho nto no epe sie wo ho enye force wodo wo ho eye union opa na wo join me ti he ni se me nwane odo union me ti baby enti wo so hwe na se wo do wo ti 9 years at least mema ase ope no ebi be che no ebi nso endu no ebi nso ebe wo from sin no enti adenti na se wo ba wo pe be ma na wa mpene a wutimi tu ni wani esi ne so for all these years emayo ni bebre eye saade no wo pe be me bi na do ho kwahye no na se wa mpene a na che se nipa na ye ada na wo tanfo sa mema ne so ye bi so pe oba bi na we nya oba na che se wa ba be dane ne tanfo forever de bia obehu bia no na che se wo de wo kra de wonya bibi o de bebo uma ye nya sa na ema ne ye uma ye ntwa so na sa enema no egu ye hu fi especially a man no egu ye hu fi be ma so odo ne da sen wa hye okawa akoto form hye okawa will you marry me ni kra ne da sen na wo ankasa do hu akose wo ompel no so ompel enu de en se wo do hu ma no be fall se doormat enti e ma no muma ye mu ye hu kakra especially social media mai ye mu ye hu na ye ni onyam no asema no entra se emaye na nyame ba wa bechia yesa akwa no kwafo mo wayo ade na ebusua aha ena mede mu ebesi ewo DKB ensemsem ihu ye twen se wode abayo ne ba beto social media ni din na ye hu de ebe ka kire ono so oba no ai midia ene akosua pokua answer aka Queen Fidi 1 apa koso subscribe follow you on Instagram Twitter ho hia me pa na Facebook share to all other social media platform na also comment section ho say dia DKB e de ya abayiwe eye na aba no nso ne wo ye no nso no eya ana ai comment ehun hia ye pa makra mu da se na mesan ehia mu